अहानबदा मरुब पाउ लमदम असिगी मियामना येलहोमी सिंह कंजब ngamlaroi haibagi mipainingai adu hauzikti oidre haina Chief Minister N Biren haikre Constitution ki chamaga kuntaruk shuba amendment bill lisini taramapan ngasi Manipur Legislative Assembly ki bifamna amata oina ayaba pikre Zelianrong Union ki President ni Haizaba amu kamai matam chupagi oina Manipur Kabu Union na boycott tawre haina lauthokre FCI Godown gi sinmi khara maram chadana thabaktagi lauthokhiba amadi khongjang kunsha mathoina jail da thamkibabu yaningda ba phongdoktuna imung manung gi miyoi singna khongjang sangsinkhrai Kurumzari Times of Manipur News meng tabiriba pumnaupu Elizabeth na taramna ofchari hauzi miyam da pau sandokna pizari lamdam asigi miyamna yelhomi sing kanjaba ngamlaroi haibagi mipainingai adu hauzi lamdam asi ILP chatnaba lamdam ama haiba adu hauzikti oire hauzik laingak na semliba ILP gi chatna kanglon asi semdok semjin tawbada akaiba leite miyam gi fagadaba adu tanaraga semdok minasi Masigi damak lengak na miyam amadi akhang ahai singi wakhalon adu ngaiduna leiri haina Manipur ki Chief Minister N Biren haikre wafam asinga si amjuna sinduna Manipur Press Club ta pangthokiba Manipur Press Club ki nifu manga suba mapokumon palan thoramda athoiba mithunglen oikiba Chief Minister N Biren makha tarduna lamdam asigi paumi singna democracy chatpa leibak ta lauriba thodang asi yamna chawi adom oinamak paumi singna miyam da pau piba matamda nungnang ningai oidaba pau fongna ba honabiu amadi babna saraga pau fongbagi hainabi asi tawbiganu lenga asina lamdam asigi paumi singi yaifa thorang sing angamba thakta paikhatnabasu honagani Journalist Pension Scheme gi oinasu hana lupa lising mari piramba adu lupa lising nipanda hengalagani haiba yauna wafam kaya fongdoki Waramba Manipur territorial integrity intact learning habisina committed some of the samai koi thazada lobe are then ekhoi indigenous population ekhoi se missing yamjada bani mut khigadra mang khigadra in khalam basindo ekhoi ngasi am suddenly yam thazadana ekhoi da internet permit Santur air kan piri air kan koi safety oi re heavy koi de le masi ki ek isep loin param ne koi khine lam leibe yada ba mapan gi ne lam leibe yada ba mapan gi ne la kan da leibe yada ba temporary permit lo ga ba legi regular permit lo ga ba tha hum legi da ba taru legi da ba permit yarum da na sahi ma jail leiba oi na yauro Thauram aduna saruk yakiba Lok Sabha ki MP Dr. R.K. Ranjan amadi IPR Minister T.S. Biswajit nasu lamdam masigi paumi singna lauriba thodang singthabaga loinana wafam kya fongdokhi Foundation of Manipur Press Club ki mangdelen riba allaman marumapang kunama kokmana kurumjari thoyo endona ngasigi athoiba tikthi obiriba kai khanazaraba Shri Nauthomam Biren Singh, Honorable Singh Minister, Kai Kumazari, Shri T.S. Biswajit Singh, Honorable Minister, DIPR, Amasungate Yatai, Usoile Kai Kumazari, Vedana, Editor Gilski, President Liba, Kaigi Maru, Shri Kojendra Khomda, Aduga, All Manipur Working Journalists Union Ki, President Liba, now, Visual Kachik Tabam,
Amjugi Walking President Bijoy Kakching Tabam EZM ki President Khogendra Khomdramsu Saruk Yakiba Thoram ki Saruk ama oina Manipur Press Club ki souvenir amasung leaflet su fongba Manipur Press Club ki website ama nauna hangdokpa amadi Manipur Press Club ki hanagi secretary ki thau puramba singda momento yauna achama khudol post sing tambana mapung oiba saktam oikhi pension scheme funds the hapsan bilaga some last kara or some alam kara hapsan bilaga masi ekoi jo kanjari handa ki marshima la kado marshima ta koi khandra on measure khandra on to jage kanjari adu ki khandra tuna pension scheme funds the hapsan ge da ekoi jo kanjari adu like that mana ekoi ki pension se hoji the pi banga mo da basai khara le the pi banga mo da stage sama lae adu yara di ekoi ki funds ta fix hoji ta shin bilaga adu ki potuna ekoi pension scheme se piragadi ekoi dishagi no so trade and ekoi the so development le ne kanse amju the president obiram bakanda sigi adum maroina aina minister oi harga su masigi hiramsta hena thudo hendongna nungda press ki emission na amana power bi thi sikari no habi simuna ekoi so high bi regal bi poramani adun hek la ko matam da ekoi na lay press ki sinina oi ko sing sai ekoi nung taro nung si chelo nung lay chelo no mai kam na ram si sanga kana pau nor kana pau pir kana ku praja myam da si lay ni na put pak number gi ekoi na uli basi si gi hena chawba ekoi gi dong thuninga ekoi ba posu oi ba to puna mak sing ji contribution ja chawba contribution ne haina ekoi na ul chi sa mi ra ka da lay ri wa journalist welfare ekoi program ma pa khala kana ma si at least sulai le ram da posak ama khizitang le pa je something is better than nothing hai koi ama lai duni hai na itundri mo si Constitution ki chamaga kuntaruk shiba amendment bill lisini tramapan ngasi Manipur Legislative Assembly ki mifamna amata oina ayaba pikrai Nomagi oiba Assembly ki akhanaba mifam adu ayuk pung 13 tabada hoki Assembly ki mifamda khwaidigi tenba oikhiba mifam adu chawrakna minute ahum rom damak changkhi Assembly ki Secretary M Ramanina Parliament ki House anina pass sokhiba Reclarification of Amendment to the Constitution 126 Amendment Bill lisini tramapan report House thamkhi Secretary na House thamlaba matung House ki leader su oriba Chief Minister N Birena pass songnaba House move tokhiba ratification of Amendment to the Constitution 126 Amendment Bill lisini tramapan adu amata oina House na ayaba pikhi House na ayaba piki baga loina na Speaker Y Khemchana House adu sin in dice toki. Zelianrong Union ki President ni haina masa mathanta saktak chaba amukamai matam chupagi oina Manipur Kabui Union na boycott tawre haina ngasi Imphal West Kaisamthong Kabui Khul Community Hall da Paumi Singha unabada Union asigi President Dr. K Hira Malangmai Kabui na phongdokhrei Mahak na makha taraduna hariba miyoy asina Paumi Singha unaba mifam amada Zelianrong hariba furup asida kabui konsinde gangai kumai asi Zelianrong furup kini kumai asi Zelianrong khakta na sinja langza gadabani hariba wafam sing asi yumpham yaungdaba wafam ni haukiba 15 November lising ni panda UNC na phungkiba cherol amada kabui natte kabui di kabui oina leizagadabani May horol dagi hauna kabui furup ki top pachana kanglon leizaduna laklaba furup amani Moirang kangleirol dagi hauna kabui salang mai ba haina yauriba wahai sing asina oizaduna adumak leiraba wafamni hiramasi gi matang da Chief Minister Nongthombam Biren Singh nasu gangai kumhayasi kabui furup kini haina khanghan khiba leikrabani kabui furup mutkre rongmai amadi lampuina mahut sinkre haina phongdokhiba wafam asi aranbani Karigumba makata na yumpham yaungdaba wafam phongdorakpa taragadi ain yoiba mating lawduna action lawkhalagani haiba yauna wafam kaya phongdokhi Aja po sina amu ka mai ka ngai gi matang da kabui mange kabui lokthok kare tusi rongbai phul sina January gi tara trukta Delhi de pangthok tu yabra ai koi gi numit thare mana kusira sui taw bo se yabra Ayana kuning jing badi kamaga aja po dani akoi kabui ni hairaga mingon de chang mache migi proof de chapase bu kabui oi gera makoi chu kabui oina udre makoi gi mathat chu
wahang achoba lakhi gadori amu bu boycott tawdawna koi ju tawrakhi gani amuna ekoi gi fataba amu han tawbatari legal action logani ekoi fundamental right mangma yate ekoi nungsinena lainimina gadabani Pogi marathana atenba break amatang logzari Madeline Ambulance Service Manipurna pung kunmari chupna miyam gi seba tawzari ambulance service asina miyam da pizari ba service singdi yumdagi hospital da pukhatpa hospital dagi yumda puthaba hospital amadagi hospital Madapuba, Yum Thang Nariba State Singda Anaba, Luinana, India Mafukuba Yarba, your ambulance ki service Asina Chingmani. Masida Natana Lambigi accidenta, Lemna Hospital da Pukatuna Miyangi Mateng Pangzeri, Adom Sunga Simak Sep Takshin View, Aikwigi contact number 920-598-7988 Natraga Play Store Sangbiduna, Madeline F download Tobu. Ola Service Manipur dasu haujaragani UNI gi senthang makhada document ichang changdana amadi guarantor gi awaba yaudana subnatagi pan card voter ID amasung bank statement khaktamakna apamba gari electric vehicle amadi power station loan gi khuthangda lowiba yaragani limited booking ni ngasima khudong chaba silawiyu hena kupamarol gi damak lengsin birau UNI corporate office address Uripok Polem Lekai near Youth Library Club contact number 7005092567 Natraga 907-7786-247 email officeunun@mail.ru website www.247ununi.com Admission open. Board of Secondary Education Manipur na recognized Toraba Royal Academy of Science Wangkayim Falgi Academic Session 2021 gi mingjanabagi damak class 6 tagina 10 fawbagi form thaba hauzare afaba satra leizade afaba satra puthok jabani akopa marol gi damak academy office ta contact tobiyu break imatung da taram nong chari makhatawa pau pizari FCI godown gi sinmi khara maram chadana thabak tagi lokthokhiba amadi khongjangloy kunthra mathoina jail da thamkhibabu yaning da fongdok tuna ngasi numit yungba matung pung ama makhairom tarakpa duaida FCI godown gi sinmi singi imung manungi mioi singna khwaramban kaithel samu makhongda fajin khiba sinmi sing thadok piu natragana pulop jail da changjarage haina khongjang sangsin khrei ngasi changsin khiba khongjang adu da saruk yakhibi khongjang loi irom ranjana nomagi suraga nomlaga imung puramba sinmi sing fajanduna jail da namsin khibana ngasidi imung kaya chakhum mai mutlei chara helaga sibasu siba haiba wakhal namang thaduna ngasi gi khongjang asi changsilakpani masida lengak na tabidraga su leihoriba imung manungi mioi singna hanba leitana khongjang changsingani haina mahak haiki ngan kasi gi lengak sina yana ba purakte akoi ji hingmade ware mana pusalaga sari bane koi imungse nu mudala sari koi imungse mana pusalaga sari ba ai imungse thongna ba sieng leite ai yang ware isa ju bijani ngai leite ai yobdang da ba nu sarana ba sarana ba hili bane adu bang ngasi mina nu bijage ba ji ya pote aduna ai hangom gangdre ai yang ware aduna ai ka chum sang da dum lai jarage isa ba mana ju yaura baba mina da lai ro de ai Reduce, refuse, reuse, recycle plastic haiba paujel puraduna Manipur University Luna na amade plastic free zone ohenbagi pandamda plastic drive program ama ngarang Manipur University Students Union sinduna MU campus ta pangthokrai Malem gi kaitharakliba khal asi mahiroi khunai ekhoina hakchin na lodaba nate wakhalon kaya gi haurakfam oriba taibang mahikol asi Luna na thamlagadi afawa achumba wakhalon kaya tholakani haibasi musugi achetpa thajabani haina mahiroi loop asi gi president Moirangthem Bobina thadorak pachirol asina makhatari Malem gi hojik khwaidagi concern oriba environmental degradation ga mari leinana masi kannabi pandamda ngasi Manipur University Student Union ge silinaw sing amade university sida lairiba
तोान तोान कम्युनिटी पुलगा सिंजरीबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की अकोइबदा लैरिबा प्लास्टिक सिंग खुंदोकपगी प्लास्टिक ड्राइव कैंपेन है चथजब प्रोग्राम असी कोई तसेंग यूनिवर्सिटी सिदा अहोंग बमा याम तरु तनानबा मफम अमो हेनबगी पांदम सिंजबनी अरु अनान मफम सिदगी अहेनबा अफबा असेंग वखल थोरकने हाबसी अखोगी मुसुन चेना थाजजै अदुगा प्लास्टिक असी अखोइना पुनः थिंगसे हाब नते प्लास्टिक असी ख्वाइदगी यामदना अमदी यामसिंग हाइसिंगना अमदी रिसाइकल तौरगा सिजनसे हाबी पांदमनी इम्फाल वेस्ट नगमपाल फगोई सांगबम लेकाइदगी असाकिरन कोनसमना जुम्बा अमदी फिटनेस ट्रेनर की लमदा WEAA इंडिया अवार्ड्स लिसिंगनी कुन खुसिनख्रै हारिबा अवार्ड असी 5 जनवरी दा जयपुर दा स्टारडोम रिजॉर्ट जयपुर दा पांथोखिबा WEAA इंडिया अवार्ड्स लिसिंगनी कुन की थौरमदा खुसिनरखिबनी असाकिरन कोनसम नगमपाल फगोई सांगबम लेकाई इम्फाल वेस्ट लैबी असाकिरन कोनसम मपुरोइबगी मिंग RK पवित्रा अमदी खुयाथोंग बाजार लैबा लेट कोनसम रंजन अमदी शांति कोनसम की मचानुपिनी पनबयाई महाक मिसेस आइवा इंडिया लिसिंग 13 फर्स्ट रनर्स अप मिसेस इंटरनेशनल लिसिंग 2019 सिंगापुर बेस्ट टैलेंट मिसेस इंडिया यूनिवर्सल लिसिंग 2019 अमदी मिसेस यूनिवर्सल लिसिंग 2019 USA की फाइनलिस्ट ओइखिबगा लोइनाना सिंथाबा याबा अवार्ड कया अमसु फंखिबा लैख्रबनी लमदम असिबु पोल्यूशन फ्री ओइबा लमदम अमा ओहेनबगी पांदमदा चाही कयागी ममांगदगी रेडियन ग्रुप ना पाइखलखिबा खोंगथांगी सरुक अमा ओइना इम्फाल वेस्ट घरीदा लैबा रेडियन ई-राइड की शोरूम अमा ngasi एक्साइट नियो हाइना मिंगथोंदुना अनौबा मखलगी ई-राइड गाड़ी अमा एक्साइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्पेशल प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर कनत सन्यालना लॉन्च तौख्रै रेडियन ई-राइड की ब्रांड एम्बेसडर गुरुमयुम बोनी सरमसु सरुक यादुना पांथोखिबा थौरम अदुदा रेडियन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नेप्राम रोमियोना हाना लैरंबा ई-राइड सिंगदगी हेना मपांगल कनबा अहेनबा फीचर कया यावबा अमदे सेफ्टी मेजर कया यावरबा एक्साइट नियो ई-राइड असना लमदा मसदा हेना हाना लैरमलिबा ई-राइड कयागा चांगदमनबा ngamduna लमदम मसिबु पोल्यूशन फ्री ओइबा लमदम अमा ओहेनबदा हेना मतेंग तौरगनी हाइना फोंदोखि महाकना मखा तारदुना इंडिया दा बैटरी पुथोकपदा नंबर 1 तारिबा एक्साइट कंपनी की अहानबा ओइना पुथोखलिबा एक्साइट नियो असना मरु ओइना चिंगी लम ओइबा नॉर्थ ईस्ट की येंगलगा गाड़ी असि सारक्तुना माइलेज हेना पीबा अमदे अतोपा गाड़ी सिंगदगी ममल ताना फंगहनबा असना मियामना हेना पामनबा ओइदुना ग्रुप असिगी ग्रीन मणिपुर कैंपेन दा हेना मतेंग तौदुना हेना अफबा लमदम अमा ओहेनबा ngamlagani हाइखि स्ट्रेंथ हिली एरिया येंगा मरुना एक्साइट कंपनी लॉन्च तौनी ऑल ओवर इंडिया तौनी नॉर्थ ईस्ट की अखोना रेडियन ग्रुप की ई-राइड अखोना पाइबनी गाड़ी से अखोना कैंपेन तौजरीब ग्रीन मणिपुर की कैंपेन मरुब पोट होरकनी आशा तौई प्रजा गाड़ी से सिजनबीयू अखोई पोल्यूशन की थैदोकनब अफब मणिपुर होहनसे मैं थमजरी पाउगी मराठन आतेम्बा ब्रेक अममुक लौजरी Dakshila Institute admission open. Courses on offer. Dakshila capsule NEET for NEET 2020 eligibility 12 pass. Duration 3.5 months and course fee is 1,214 per month per subject. Batch starts on 13th of January 2020. Dakshila capsule JEE for JEE 2020 April session. Eligibility 12 pass. Duration 2.5 months and course fee is 1,667 per month per subject. Batch starts on 13th of Jan 2020. Dakshila crash course NEET for NEET 2020. Eligibility 12 pass and appeared. Duration 1.5 months, 45 days approximately, and course fee is 1,667 per month per subject. Batch starts on mid of March 2020. Admission free for super achievers like position holders in 10 or 12 any board exam, 85% and above in 10 or 12 in any board exam, 75% and above in HSLC for the students of Heritage Convent who are eligible to take NEET or JEE 2020. Hurry if your dream is to become a doctor or an engineer. What are you waiting for? For more details, please contact Dakshila Imphal branch at Dakshila Heights, Thamaiban DM College Road, Imphal. Scan the QR code for online. Khurumjari Lamjingba finance na makal khudimaki gari sing haibadi 2-wheelers, 4-wheelers, commercial vehicles amadi commercial equipment singba loan pizari. Documents isang changdana amadi processing matam changdana yamna laiba mawongda loan phongbiragani. Amadi adom gi achin ba thubagi damak mayamna wabiragano.
मखल खुदिमकी गाड़ी के असु बंदान लौजरे क्रिसमस के ओइबा खनबा ऑफर सुपिजरी अकुपा मरोल गिदमक्ता लेंसिनबिरउ लमजिंगबा फाइनेंस नागामापा रिम्स रोड ऑपोजिट मिटाइनंद टेंपल नत्रगना लमजिंगबा फाइनेंस उरिपोक हवम दीवान लेकाई अखोई की फोन नंबर 6909959834 दा कांटेक्ट तोबिरो ब्रेक मतंग ताराम नौचरी मखाताबा पाउदा लमदेंग खुनौदा लेबा बुवोन टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट BTSD की मखादा ट्रेनिंग फंख्रबा तरेट शुबा बैच की महिरोइसिंगदा सर्टिफिकेट येंथोपगी प्रोग्राम अमा सेंटर असिदा ngasi पांगथोखरै थौरम अदुदा मणिपुर सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेटखोगिन हाउकिप IAS MSSD की जॉइंट डायरेक्टर S इबोचौबा सिंह MSSD की असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर RK अमरजीत अमदी BTSD की चेयरमैन नावरेम नवचंद्र सिंह अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक यादुना पांगथोखी सेंटर असिदा ट्रेनिंग लोइख्रबा महिरोइ सिंहदा अतेनबा मतमदा सेंथोक लंबी पीदुना लमदम मसिगी इकोनॉमी की कंडीशन यारिबा मखै हेनगत हनबा अमदी महाकना तमलिबा लाइन दुगी मतुंग इना मणिपुर द खक नतना इंटरनेशनल की थाकता थोक्तुना अहेनबा सेल कया तानबगी खुदोंग चाबा कया सेंटर असिना पीरी हाइना BTSD की चेयरमैन N नवचंद्रना हाइख्रै महाकना मखा तारादुना लमदम मसिगी यूथ सिंगना थबक फंगदबगी थेंगनरिबा खुदोंग चादबा कया अमदी थबक शुबा तनबगी हैनबी कया लेरिबासी कोखन्नबगी पांदमदा सेंटर असिना मियोय लिसिंग अमगा चंगागा कुनरोमदा ट्रेनिंग पीख्रै ट्रेनिंग फंख्रबा सात्र नहारो सिंगदा नतना लमदम मसिगी मियोय खुदिमकना थबक सुबगी हैनबी थमदुना लमदम मसिबु हेना चौखतपा लमदम अमा ओहेलसी हाइना महाकना मखा ताखी मान चानब ट्रेड आज अखोई इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर मासन फ्रंट ऑफिस ने चिंग मयाम से पीरगा मसाना मसा थौ पीजनब पानम थमजबने मरम अदुना अखोई मणिपुर लेरबा इरमदमदा लेरबा यूथ सिंग जे मरोइना अखोई थबक अखोई थीबदा अखोई मतम मांगागा अखोई इकोनॉमी वाबगी अखोई हाइनबी थादोसी अखोइना नोमगी अफंग अफंग अखोइना हाइजब प्रोफेशन तमब मतुंगदा अखोइना हाइजब थबकसिना सुजरगा इसागी इमुंगदा इकोनॉमी साउंड ओहेलगा अखोइगी इकोनॉमी नुंगायफब इमुंग अदगी लैता लाइरबा पुनम कोप इमुंग याइफब इमुंग अदुगा समाज चाखोटपा अमा पुरक्से हाइबसे मसे अइना मयामदा हाइजनिंगी इम्फाल शहर मनुंगदा नोंगमकांगदना बॉम पोखाइबा बॉम थमजिलंबना चिंगबा थोखनिंगदबा थौदो कया सिगी येंगलगा मणिपुर पुलिस ना लखोलकपा सिक्सिन थौरांग की सरुक अमा ओइना ngasi ayuksu इम्फाल वेस्ट की मनुंग चनबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अकोइबा नेपाली बस्ती थांगमैबन युमनाम लेकाइना चिंगबा मफम सिंगदा इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो ना पाक सना थीबा हुंबगी थबक चथखरै इम्फाल वेस्ट की कमांडो ओसी अचौबना लुचिंगदुना अयु पुंग तरुक मखाई अदुवाइदगी तरेट मखाई अदुवाइ फाव चथखिबा ऑपरेशन अदुदा चौराकना युम चनी रोमदा लेरंबा मियोइसिंग मसा मसागी सक्ताकचे पुतो खंदुना वेरिफिकेशन चथखि अदुमकपु थोइदोकपा मिफा मिपुंदी यावखिदे ngasi ayu phone ki ba pauche singda kari kari maro ba pau yaukibage habadu myam puna miyeng tamnesi लमजिंगबा टाइम्स ngasiga session da ILP guideline gi khanaroidori कांग्रेस पार्टी ना ILPS गाइडलाइन gi ahobasing khananaba demand tawri o ibobi क्लब का मिहुत सिंगा सुंगसिनरबता खुनाइसी साखलकनी बिसोजिट संगाई एक्सप्रेस ngasiga session da ILP gi khanahausi कांग्रेस क्लास 10 एग्जाम पाउकुम की मियाम दा खंगनगदौरी आंगांग मिरोनबी मामा सिंह टीका था दौरी नेपाली नुपी अहुम रेस्क्यू तौहरे राहुल प्रियंका ने मियाम मुलाना लमजिंगले अमित पोकना फॉर्म असेंबली सेशन दा मणिपुर चटनरिबा ILP की चटना कांगलोन सिंह पुन्ना खनहौसी ओ इबोबी नागालैंड आसाम की याउन स्टेट निपान की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की एक्शन प्लान फाइनलाइज तौख्रे ऑर्गेनिक फार्मिंग दा सेल यामना थादख्रबसु मणिपुर की ओइनदी मफम खंगदना लेरी मोरेदा पुरकपा नेपाल दगी नुपी अहुम रेस्क्यू तौरे ST डिमांड की दमक अकनबा खोंजंग संगसिनबा मथौ तारी कंसल्टेटिव मीटिंग गुरु शिक्षा परंपरा कायहंदना कला अमसुंग संस्कृति योकटसी RK रंजन नाहरोल की थौदांग तुंगी मिरोल की येंगलगे असेंबली की स्पेशल मीफमदा ILP की रूल एंड रेगुलेशन निंगथिना खनहौसी कांग्रेस CAA सोगतुना खोंगाम पाता रैली चटख्रे यूथ सिंगना CAA की मरमदा मुन्ना खंगदबा माली RK रंजन मी हाटलुबगे लुपा लिसिंग यांखै की रिवॉर्ड
लाउथोखिबगा मिरोट अमा पुलिस ना फारे ngasi none Tamenglong Tengnopal amasung Sandel district ki angang Chanipan ga Taranipan amasung Miron bichahum ga Yankai Mathoida target thamduna tika thagani director Huyen Lanpau sahi hauban numita India da angang masing khwaidagi yamna pokre ILP gi rule and regulation gi matang da assembly da khana hoba chumgani ibobi Finance Commission ki team na local bodies gi mihut singa unaga dauri RTI gi paukhum Town Planning Department na PMY Yugi State Mission Directorate oidre ST demand gi mathau taba khongjang sangsin na warep nakre Sana Laibak Manipur da lona yaba nung amasung lengoi gi quarry mga khakta lei lona yadaba quarry kaya morumdagi haujiksu nung lengoi pek paleptri Assembly session da ILP gi guideline khana hausi Congress Scheduled Tribe demand gi khongjang makha chathaba mathau tari STDC Angang singbu apaba wakal phawhan bachangi letpau Ichel Express Assembly Special Session da ILP gi rules and regulation gi matangda khanafam thoki ibobi Ipa ipu singna aikhoi gi tanglaba nat culture ngaktuna thambirambadagi malemda aikhoi bu sakhangli RK Ranjan Heroin amani WY tablet phagat kre kunmanga suba rims firing victims memorial day pangthok lagani Iraibak Lanai Hospital singda thabak tawba lenga ki doctor singi mathakta action logadori ngasigi assembly mifamda ILP gi ahoba sing khana hosi democracy dadi ruling opposition ningthina khana bachangi ibobi khwairakpa irel umang lai miyoi kayana khuram khrei loisilakpada maroi bapa amuka na pizari Lamdam asigi miyamna yelhomi sing kanjabang ngamlaroi haibagi mipainingai adu haujikti oidre haina Chief Minister N Birena haikhrei Constitution ki chamaga kuntaruk shuba amendment bill lisini taramapan ngasi Manipur Legislative Assembly ki mifamna amatoina ayaba pikhrei Zelianrong Union ki President ni Haizaba amukamai matam chupagi oina Manipur Kabui Union na boycott tawre haina lauthokhrei FCI Godown ki sinikara maram chadana thabaktagi lauthokhiba amadi khongjang loi 38 na jail da thamkhibabu yaningdaba phongdoktuna imung manung ki miyoi sengna khongjang sangsinkhrai Hauziki oinadi Manipuri Pau loizare miyeng tabiri besingbo amuka na khurumjari